الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليان إن شاء الله. تكيكا قرآن فضائل دوب دعائي نما قرتي همي هرار يادا چنكي osoo qabuu nama cinqatu, osoo fayyaa qabuu nama rakkatu, nama mustaqballi isa yaachisu insha Allah ta'ala. Hadiisa bareedaa hedduun ulamaa'ii sahihii jedhaniin kan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ashaabaa isaa barsiise tokkorraa haason. Maalifi hiraari fi hammi yaada cinqii hoggaa jenne wanni kun lola keessafuu zamana akhiraa kan agartee amraada nafsiyyaa ilma namaa kan akka malee dhukkubsaa jiru kan wal'aansi isaa duuba yooni fi gama zikrii rabbiitii fi gama du'aa'ii deebi'an malee yoo haakimallee dhayite bar waa takkan qabdu siin jedhan dhiiga keessa homaan jiru siin jedhan duuba dhibdeen tuni dhibdee gartee duuba hiraariiti. Hedduun sahaabaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhibdeen tun nama hunda qabdi dhaqanii gaafatan. maal taate jee hogga Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafate gariin yaa ergamaa rabbii yaada hiraarii cinqiitu gartee na yaabbate duuba deeynii namaa tanarra jirtu takka malee na yaachisa jechuun Rasuulli alayhi salaatu wassalaam sahaabaa isaa du'aa'ii sanii wal'aanaa ture. Dawaan gaafa sanii duuba ar'allee numa jira nama duuba gartee fudhatuutu xiqqaate nama dawaa san dhugoomsutu hoggaa fudhatu xiqqaate malee. duuba dhibdeen tuni zamana ammaa kana keessa dhibdeen hiraartun akka malee waan faca'e irraayi. Sambooda taafiira namatti taatee amraada nafsiyyaa namatti taatee argamaa jirti. Dhibdeen tun duuba zamana boodaa kana silaawanni akka malee heddummaatu ija namaati budaa fi sihrii waan namni gartee jiruu walii fayyaa walirratti daangaa dabruudhaaf ilmi namaa akka malee walirratti tarkaanfii fudhatu. dhibdeen tun sanillee duuba dabraa jirti ja hukamaan warri gartee wal'aansaa warri gartee waan kana qoratu. Duuba sababni guddaan jedhan hukamaani hoggaa himan wanni dhibdeen tun irraa namatti dhuftu ishiin hiraariin jenne kun kan namni gartee akkuma fedheehuu tahee gariin gartee mee xiqqoo boqonnaan fudhadha jee biyyaa bayaa boqonnaa fa'a deemaa jaluma deema cinqii malee hin idaatu. Hiraarii malee homaan argatu. Waan kana wanni namarraa furu gabroowwan imaana qabaatu fi sidiqii malee waa takkalleen akka hin jirre hedduu warra wal'aansaa deemulleen irra gahaa jira. Duuba dhibdeen tun waa afur irraa argamti jedhan. Waa afur irraa wanni gartee nama cinquu hiraariin tun tokkoffaa jiruu ufii tanarraa sodaatu ufuma sodaatu jiruma isaa tana maaltu natti dhufaa dhiiroo akkan jiru kanaan nan turaa haalli fayyaan tiyyatun hagam takka yoon ifin dhukkubsadhe akkamintaa waan akkanaa kana yaaduu. Lammaffaa immoo riskii yaaduu riskuma fuulduraa ta rabbiin harkaa qabu tana duuba ta riskii yaadutis yoo nama imaana qabu taate jedhan إيمانك السلابة جان. مالف ربي مال جاء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. آيات خنا يادر لغافة شيطان ندفيس درا قبل مسكين ما واني دجرس الصوت كله هنتاني تنگر تدوبة دجرة ديمتو في تألات الان سمي ببابر ارتلين يو ربي نگر تيشي خرز زقوتاتي رزقين هرك ربي جرات مليجا. Hiraariin gizee cinqiin sitti bu'e ammas yeroo waa si sodaachisan shayxaanni kun dhufee si sodaachisa shayxaanni jinnilleen dhufee si sodaachisa akkam taata siin ja'a wanni ati beekuu qabdu shayxaanni si sodaachisu sun duuba inni ufiifuu akka rakkatu inni ufiifuu akka du'u jinniin akka si gootu sun ufiifuu waan kana beekuu qabda akka rabbi malee waa takkalleen gartee duuba si godhuu hin dandeenye
irratti yoo jaynoomte homa sanuu irra aantaa bara irratti jaynoomuudha qabda tariskiitis akkasumatti nahnu qassamnaa beynahum maciishatahum fil hayaati dunyaa jee rabbiin ilma namaa kana isaatu uume riski illee duuba qoode namni yoo riskii ufii san fixe malee hinduu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam lubbuun gartee uumamte takka lan tamuuta hattaa tastakmila rizqaha min Allah riskii rabbii sayyoo fixxee nyaattee bakka galtuu fi kadhuydu hunda fixxe malee hinduutu walaakin fa'ajmiluu fi xalab waan barbaadan san keessatti rabbi sodaadha riskii barbaaduu san keessatti halaalin barbaada maalifi qaama haraamin mayre hunda ibiddaatu itti haqaa waan jeef jecha jechuu akkasumatti sadaffaa ammallee wanni hiraariin irraa argamuu duuba waan jibban waan atin feene waan akkanaa kana lubbuun gartee uf dura yaaddi odoo bar hin dhufinuu yaaddi jechuu kanallee yoo duuba namni iimaana qabaate wanni gassi dhaabu ayat rabbii ol ta'eeti قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون جئ يا نبي محمد جئين وانغرتي ربين نورتي دبر سمالي واتكالي وننا ما تكون جروه چوبي خوك أبنا من نبليا يو خنا بيتي خنا أقوم سيتي وان جبا وان صداسة هند إرآن تيتي يوسو صدات مو شيطان متتكا جن مخنا في خنا وصدات سيقوبت بيا نمني بريوني في إجاباسي اتفيقه نما إسرهم لك أبو تقو تقيل فان إيه إرآني بر إنجفن ورنقلا كسيمي مخلوق نما صدات سخون خنا وانا كنا خنا نما ميكا ilmaan kanarraa du'uu deemta duuba akkam taate jedhanii sodaachisan yoo inni gartee ka'ee du'aayin godhadha je'es du'aa'uma sanuu irra aananii hanga irra injifatan takkatti musiibaa kanaa tanaatu jira ammallee hadiisa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yaadadhu wanni gartee rabbiin ganama si tuqa je'ee sitti dabarse odwaan fedhellee ta'e qadaraa si tuquun oolu wanni rabbiin ammoo ganama sin tuqu je'ee sirratti dabarse wanni sun hin tuqu rufi'atil aqlaamu wa juffatis suhuf wanni rabbiin sirratti barreesse sun barrootte hamtuunis khayrinis qalamni fuudhame xalayaan goggoyde akka kanatti warra iimaanaa beekuu qaba ammallee wanni namni tokko beekuu qabu wanni hundi harka rabbii jirti bar dhugaadha harka namaan jirtu osoo harka namaa jiraatte riskiin tante salaa khataraati gaaga'ama xiqquma isaa wal dhabnaan sirraa kuta odoo harka namaa jiraatte umriin ta'e li'annahu haali addunyaan tun guutuun khalqiin tun odoo walitti qabamte ajala rabbiin gartee bakka siiqaa isanirraa xiqqoo of duuba harkisuu hin dandayan duuba tanaafuu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam maal jee hadiisa bareedaa imaamu albaanilleen sayya jeen du'aa'in hedduu du'aa'i takkittuma tana qaraana insha Allah nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa Abdullah ibn Mas'ud ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam akkana jeeje ما أصاب عبدا هم ولا حزن قبل تتوكو تقيتما يادا هراري چنكي افدرا سياكي سجر ياني قرين دوبا أكامو منتا أما سياكي سجر خوان دبررت سياكي سجر دوبا دعائين تننمني هراري في همي في غمي إسا تقيتما صدق إيلان رقوم سي دعائي تننمني جئه ربين الرؤوف ملين تاني جنبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس دعائي سنوغان بمحمد الرا حفظي عبد الله بن مسعود نوهمه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي
ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا دعائي تنجي نبي محمد عليه الصلاة والسلام namni cinqamee yaanni itti jiraatee hiraaritti bu'e kanam tokkottiin himatin achi garagaleetuma duuba du'aa'ii kanaan ka rabbi kadhate rabbiin irraa oofu malee hin taane jedhe li'annahu du'aa'ii tanaa jabdu laal allahumma yaa rabbi yaa allah innii cabduka ani gabricha keeti ibnu cabdika ilma gabricha keeti ani ilma gabricha keetiti ilma gabricha keeti duuba ilaa akaakiyyee ke ilaa aadamitti ooftee bar ni aqarrarti rabbii keetif ammallee ani ilma gabrittii teetiti kanallee duuba ati ilma gabrittii ishilleen gabrittii ishillee kanallee hanga aadamitti ol oofte akkatti rabbitti of kennite duuba ati duuba maal jette maayirra naasiyatii biyadika sammuun jireenya kiyya waa hundi harka kee jira yaa rabbi maadin fiyya hukmuka murtiin tan teetilleen dabartee jirtina keessatti hukmiin teetilleen tahaqaati yaa rabbi ansin kadhadhaa bikulli ismin huwa laka cufuma maqaa ati qabdu ka maqaa saniin duuba uf yaamte akka siin malutti asmaa'ul husnaa hundaan kadhate namni kun maquma rabbii guutuu isaatiin kadhate waa takka nan bifni oo anzaltahu fi kitaabik takkaa duuba maqaa kan keessan kitaabu makeekatee keessatti kabuufte duuba oo callamtahu ahadan min khalqik takkaa duuba tokko anbiyaa keetii nama ati ergattee ergaa ummatatti fidu anbiyaa keetirraa nam tokkollee kabarsiifte duuba maqaa kanaa kanaanin si kadhadhaa an tajcala alqur'aana yaa rabbi ati qur'aana kana godhi rabii'a qalbii rooba onneetiyyaa roobni gizee dachitti roobe dachiin sun rooba dhuydii way magarsitii miti yaa rabbi akkasitti onneetiyya tana qur'aana kankee kanaan na obaasi gaafa roobni duuba iimaanaa kun xumaaninaa kun onnee teetirratti roobe ati dhugoomsite qur'aana kanaan wanni hundacha keessaa baya duuba yaa rabbi ammallee qur'aana naa godhi ifa gartee ammallee duuba qoma kiyyaa yaa rabbi ka ammallee hiraarii narraa oofu hammii fi gammii ka hirriiba na dhorgu hiraar kana godhu yoo je'ee namni kadhate illaa adhaba allaahu hammahu wa gamma rabbiin irraa oofee wa abdalahu makaanahu farahaa bakka san rabbiin gammachuu isaa buusu malee hin taane jedhu qaaluu yaa rasuula allah janiin sahaaban yaa ergamaa rabbii afalaa natacallamhunna duuba du'aa'ii tana barannee ittiin dalaynu hin barannu jennaan qaala balaa dhugaa nama du'aa'ii tana dhagaye baratuun haffazuun hedduu barbaachisaa jedhu nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam laa ilaaha illa allahu alcaziimu alxaliim du'aa'in duuba obboleeyyan hedduudha jirtii du'aa'ii tanaan itti fayyadamaadha anaa fi isinillee duuba warra gartee itti fayyadamu rabbinu haa godhu warra hiraarin duuba akka malee isaan cinqee duuba ka halkanii fi guyyaa isaan yaachisu hiraar jechuun yaada hammi gammi jechuun osoo qabduu dureessa fi hiyyeessan ji'u fayyaa fi nama nagayaan ji'u hundumatti gallakkifama gizee gallakkifame sababaan isaa akkuma jenne bu'uful iimaani iimaanni namarraa laafudha iimaana kana amma jaddadatuun barbaachisaadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.